الحمد لله الذي فضل علينا الأوقات رمضان لا غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وإحسان والبر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين أثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واستعينوا للمواسم العظيم والشهر الكريم الذي خصه الله تبارك وتعالى بين سائر الشهور بالتشريف والتكريم. ثم اعلموا يا عباد الله أن ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بمواسم الخيرات وأزمنة المضاعفة الأجور الطاعات، ومن هذه المواسم الفاضلة شهر رمضان المبارك، شهر عظيم الذي جعله الله فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات، وخصه عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضل. Orientales fani mezambunacha tumtika Allah jalla wa'ala ilai tumpu timisim tuvyam arivo proof nzana wanatimbuk masna Qur'an mlalalantel manawe walaysa kamithlihi shay'un fandaru bin islamatayn faizan tumpu Allah jalla wa'ala izandia timisim tuvyam namlafnin nazani namlafnin dia apetotara wanatimfutika tsararai arapetotara mfusaina mtsararatika fadia izantu Allah jalla wa'ala zatumfutika detsimis zawata mtuvyam ari veprufra wanatim Qur'an armana katini anrani simis nizaniza makansema mweza babwari kanteni zwe ulasa tumkwis taka jaina kon Fir'auna alayhi la'natu min Allah izay nuni fanambunie tena distafa wota izanistam kana sallaja izwe ana rabbukumul ala nefa itatiga aiza Fir'auna amzoftona itelena tiga izo mana profam tiga izanfa Allah jalla wa'ala diament kaisarna Allah jalla wa'ala diament biderana ari ment kazi fan pulareta izo totiga indina ni sura tigazi na metika tifuna al-Islam arfi Tanzania kufa na ndefa na pamnani izai fenfa mendena pamnani izai tuna nizama tazema sureta nizana kumbela sankanabaka faminu zanini makatua za makatua antipa kazema nipaka fa Allah subhanahu wa ta'ala kusatutunga na yambanya amsewazi mfaamalina amsewazi nifisi zantuku Allah jalla wa ala izani malaka kizani suratika Allah subhanahu wa ta'ala satibetaka yurfuna na zaymir Allah subhanahu wa ta'ala tiga fatatika tara fa wanatil Qur'an الله سبحانه وتعالى جل زمتك إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله مزابتارا لتني الله سبحانه وتعالى مما تمتك إذن فلنا زان مسفيد إذن فلنا إذن نولا زين فروان بن فلنا إليه آري تفيت ونتن روان بفلنا مثلا كيفتا إذن ميابتا ستنتلين الله سبحانه وتعالى منها 4 حرم misfulana ebata izai fulana masna awala kinzan fulana rombi fulzani nefa misfulana ramzera tika fulana ebata zaida Allah subhanahu wa ta'ala
titaficha wanatile vulana evata nefa na jerevano kusa ni abea nzan vulana izani ni mapiara kanzan vulana izani ni masamiafa nzan vulana izani deita nova mana nantera na maijazi izan vulana izani ti innafa ni vulana Ramadan ni vulana Ramadan ala abwab efa manaka katika zan vulana izani ralasya na madina jaina efa sila faitun efa manisa andu talutika manisa vulana zote ke famanisa andu sisa atuna vanzan vulana izani aizawaja mfalmana tena aizawaja mfavuruti ka Islam mandona fatuka vanzan vulana izai vulana manakaja uitatika ina mapia kanzan vulana izani ina vro zawata tsara awana tinzan vulana izani inshallah wale satika atuna tinti khutbati andwani inshallah. Chers frères et sœurs en islam, remercions toujours Allah Jalla wa Ala de nous avoir donné l'islam comme noble religion, l'islam comme droiture. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a donné l'islam, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut tout simplement que tout être humain atteigne la piété et atteigne la droiture de sa part. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers l'islam. Nous, on n'a pas demandé d'être musulmans. Seulement Allah, c'est lui qui nous a donné l'islam. Et remercions aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé Muhammad alayhi salatu wa salam comme messager. Parce que Muhammad alayhi salatu wa salam nous a donné comment est-ce qu'on peut vivre dans cette vie avec l'amour et avec solidarité et aussi avec la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Et aussi remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné aussi Al-Qur'an al-Karim. Parce que le Qur'an al-Karim, Hudan lin-nas, c'est le livre qui va nous guider dans la droiture. Qur'an nasra Allah dia yunu itakatika wanamzan fa madina na izani yunu itakatika wanamzan fa sabara na izani ratino ni sabata yafikiru masna Qur'an tantironi fa kana Qur'an sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi sachez chers frères et sœurs en islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut nous a donné une période parmi tant de périodes, des mois parmi tant de mois, un mois particulier auquel nous devons profiter pour faire les bonnes actions et les bonnes œuvres, car c'est durant ce mois qu'Allah Ta'ala va rehausser les bonnes actions et les bonnes œuvres faites par chaque croyant et croyante, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer nos vœux, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer nos doigts, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter nos doigts, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter nos repentirs. Et ce mois, c'est le mois de Ramadan, chers frères et sœurs. C'est un mois qui a sa particularité en tant que mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala, un mois plein d'honneur et de vertu, et un mois plein de spécificité par rapport aux autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset coranique شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? C'est dans le mois de Ramadan. Voilà, on voit déjà la spécificité de ce mois. Voilà, on voit déjà la valeur de ce mois. Nous voyons déjà à quel point ce mois de Ramadan est un mois valeureux pour nous les musulmans. Parce qu'Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il nous dit? شهر رمضان الذي أنزل فيه ماذا؟ القرآن. ولماذا؟ هدى للناس. C'est dans ce mois béni du Ramadan au cours duquel Allah Ta'ala a fait descendre Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi? Pour guide, pour l'humanité en général, pour les gens en général, et surtout pour nous les musulmans, parce que nous on croit en Qur'an al-Karim. Et preuve claire de la bonne direction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et du discernement. Aramion de Telmas na yuri la sana bavazana dia mazavatara efayim sungad na mtika saadi na mkiaba kanzan fulana Ramadan zania amfulana akocha Ramadan satia vola za mazavatara vetuna mazavatara amtiel de Telmas katifa Allah jidel shahru Ramadan sisi la zamit faweta mfulana afa sati Allah jalla wa ala famana mafamtika we shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an يبقى ماسنا جتنين الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه بوكي زي سنة نفسال سرانا على الله جتنين ذلك الكتاب ما نطلبت الله سبحانه وتعالى مزافتنا إيزان ستيزان بوك زان نويتات كان فينا نوى تنبونين تاني ولا سوانا تنفع ميجينا سوانا تنفع لفرارينا أرانا تنفع مبيازنا رأوه تكا نفير تكتيرا فانا تنزل بوك ماسنا القرآن ستيما دين ملغرزا الله الذي أنزل فيه القرآن تمنيو فلنا رمضان
nunabdina ni Allah subhanahu wa ta'ala bukmasna Qur'an nunyamtuin mantantena tikewe iro bukura nabdini Allah subhanahu wa ta'ala ngatomo ikitamfutini ni mabolela ngan bukmasna Qur'an amtamtara ntike kwa mitamtanula na rainawa timtikira kama bolela ni mfuma ita zan bukmasna Qur'ani izani dia vuvu kani mandapta hazi haweza kutabatika ndani Islam zani haweza kutabatika ndani bukmasna Qur'an zani timpeta kaizani timpeta kafika bana mfulume Islam zani rawata kabut isem rapta mifyana noreta tunavno bungi rapta mifyana noreta dia vuvu kasisa mandaptaji dia nomzai mitaditindala na vaiza ya nomta twana famarina na vaiza ya nomta twana famarina na famela nina rawata kayu Qur'ani wa numena la musna tifakino misamtika bil Islam za Qur'an za tifakina miti ena de tunga za fulana Ramadan de mula sama dan tuna fana hamza bataafa mula tunga sana fana tika sana kulbella mula tunga sana fana tika bil Islam fatifana nati fiana na mandan Allah subhanahu wa ta'ala jala hadhihi ad-dunya darul mamar wa laysa darul baqa fadar afaka tika tare zan faitifana na muntan lakini Allah subhanahu wa ta'ala fadalu banayan fatitwera na mandakizai katera na chipeta na mandakizai azafikira na lota satiso atemtaka na wana kuzanfaviliza na izani ka ninatunzana na kungola katika tofa Allah subhanahu wa ta'ala napita bukmasna Qur'an bautudala na watija pi Islam izani bautudala na aritsna tawan pi Islam fahuda linnas nitindala na jana kumbilla rita nizaniza milanzani nitindala na tena marna izani nizaniza mzofto na jomta kifamarina simis famarina na kota mfuno na Islam simis famarina na kota bukmasna Qur'an nizaniza mitad famarina na mtifana na dini mitadafata kawa hii zamana la inahari awanatil Qur'an waitanan zani awanatil Qur'an waitanan zani famarina na izani ratena bila famarina na inao fayano bila yadiefta zaifa zabataafa fara famarina na nukadafno awanatil bukmasna Qur'an numraktan zani famarina na izani ayuha almuslimun baada ya القرآن يدل علينا شهر رمضان شهر عزيز على قلب كل مؤمن فتاو فافقفتنا فويا كلا زاتكتيو دمتونغا زنفنا رمضان زان ناكنامني سريامتيكا وي اولا فماليسنا زنفنا رمضان زان اولا تنفت فوتانا فيه نمان منتين ولا تنزنفنا رمضان زان ستيني فتوغا رمضان سيما فيتا منوان زان izan be fanmanana arapusi arapana izani samnau itena zanfulana izani sache netika amfumba wala zanfulana Ramadan zani sifuma metkebe nitenetika zanfulana Ramadan zani au wanatini zawata voluani dia wanatifi bana marna sema Allah zimteme ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun satira tungamnoni fafatesa na kanacho na tinzani Islam marna izani dia pokati vermaina ni zawatarieta zaina tonote tambuntai satira noti mulan betaga amzani Islam marna izani azan fulana Ramadan zala tena pi Islam dia fulana izai anga fizi pi Islam ana kreifa tungavanzan fulana Ramadan zala azizu ala qalbi kulli mu'min zawata zai tiani pin siraya arzawata zai katwa funi siraya izan fulana Ramadan zala satimanina shahru Ramadan شهر الخير والبركة فتتكتار مثلا فلان رمضان تنبيا فلان نياترانا فلان نفاسوافنا يزا متسمتيا فاسوافنا يزا متسمتيا ترانا زاني كفلان يؤتون بتيكا فكان بتفيتي كميلا يومتين تيكا مزانزا زاني شهر القرب والعبادة فلان نكرير هو تكينوتا والرمضان من لافتا الله من لافتا المسجد من لافتا رب الإسلام من لافتا واسسوا من لافتا زاوتاريتا زي ما نكينا من الله تونغني فلان نكري نسيا بركة ينوم الله سبحانه وتعالى أمفاد ينوم فادنا من الله رب العالمين آرفون لنا نكري إذا مرحت فانكونا ما نبكى مفهومارينا ما نبتورينا فانكونا داوينا ونكتزان فلان رمضان زال متواصلة بدون انقطاع تمشي في سرانا زال فانكونا أولا رمضان تلفتي يتارى يبين زال فلان رمضان إذن إنه شهر رمضان المبارك فتتكتار وزن فلان زان دي فلان زيفينو أترانا فصالنا من الله سبحانه وتعالى إنما تنزل فلانين فيه تفتح خزائن الفضل والخيرات فلانين تسكفر الله سبحانه وتعالى متك إرفاتا إزاي
tokony anataratika ireo asa soa sy ireo asa tsara rehetra. Shahru rahma, shahru volana ny inakinaka zany volana izany. Raha ohatra ka ianao tsy mbola tao anatin'ny volana Ramadan tsy mba manana inakinaka anao, tsy mba manana alahelo anao amin'ny rahalanao, tonga ny volana anankiray izay hoe tokony apetraka anao fa hoe ny namanao izay mety mila anao izy manana fandeferana foana aminazy, manana inakinaka foana aminazy. Shahru Ramadan, shahru al-ihsan wal-ghufran, volana izay fanaovana asa soa imetraka ary volana izay tokony tsirairay antsika mifamela satria tsika olombelona tsisy olombelona mandeha ambony ty tany ty ka tsisy lafaka izy amin'ny zavatra anankiray fa ny fanalahity dia mila mifamela atsika mialoha ny fahatokavany volana Ramadan. Raha misy nanao tsy mety amiko dia mangataka famelan-keloka azy aminy izaho, ary raha misy nanao ratsy taty amiko izaho dia mamela azy ary izany toetra izany dia toetra tokony anana amin'ny teny tsirairay manoloana ny fahatongavany volana Ramadan Inch'Allah. Donc chers frères et sœurs en islam, d'ici quelques jours comme nous avons dit tout à l'heure sera le mois de Ramadan Inch'Allah, le mois qui apportera l'apaisement du cœur pour tout croyant et croyante, le mois béni par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le mois de miséricorde, le mois de soumission totale à Allah Jalla wa Ala, où on se rapprochera de plus en plus, de plus près à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. En ce mois, Allah Jalla wa Ala donnera toutes sortes de hasanat pour nous tous, pour tous les musulmans et musulmanes. C'est au mois où Allah subhanahu wa ta'ala va enchaîner les shayatin, Iblis, wa awali, Iblis et consorts sera enchaîné par Allah Jalla wa Ala pendant cette période du mois de Ramadan, où Allah subhanahu wa ta'ala fermera la porte de l'enfer. Donc normalement, nous en tant que musulmans pendant le mois de Ramadan, nous serons tous fil Jannah, Inch'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va fermer la porte de l'enfer. Comment se fait-il qu'un musulman, alors qu'Allah Azza wa Jalla a fermé la porte de l'enfer, et lui il sera dans l'enfer? Alors qu'Allah Jalla wa Ala a fermé la porte de l'enfer. Et nous, en tant que musulmans, nous y serons. Et par contre, Allah Jalla wa Ala aussi, pendant le mois de Ramadan, il va ouvrir la porte du paradis, Inch'Allah. Et pour nous tous les musulmans, et surtout pour ceux qui accomplissent le jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, c'est un mois de donation aussi. C'est un mois où on doit faire beaucoup de hasanat. Et ça fait partie des hasanat, le salat qu'on fait à nos frères et à nos sœurs, Inch'Allah. Le mois de Ramadan est un mois de pardon, chers frères et sœurs. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés et où nous aussi on les a blessés. Nous devons les pardonner avant l'arrivée du mois de Ramadan. C'est ça d'être un bon musulman, c'est de savoir pardonner et de savoir tolérer, chers frères et sœurs, l'islam. Et aussi le mois de Ramadan est un mois de soumission totale à Allah Jalla wa Ala. Donc tout ce que tu fais durant le mois de Ramadan, sache que ce sera une soumission totale à Allah Jalla wa Ala. Ainsi, c'est un mois de privilège que tous musulmans et musulmanes doivent accueillir, Inch'Allah Ta'ala. Inna al-shahar shahidun yawm al-qiyamah bil-ihsan liman asa wa bil-isa'ati liman asa ilayh wal-aqibatu lil-muttaqin fatuba lis-sa'imin fatuba lis-sa'imin fatuba lis-sa'imin wa waylun lil-muftirin al-mujahirin. Intabihu ya ayyuha al-ikhwa, tifulana Ramadan okatikitanga na tsara okanisarara yametraka tsara aiza izy aiza zany volana Ramadan, aiza le nametraka ny volana Ramadan, aiza ile natonga azy natateraka ny fifezana volana Ramadan, mila mipetraka tsara amin'ny tsirairay amintsika izany. Fa volana Ramadan dia fantaro fa hijoro vavolombelona eo anatreny Allah Jalla wa Ala yauma al-qiyama. Amin'andro izay hitsangananao anatreny Allah, efa nitsaitsainao hoe niteny Allah hoe yawma yafiru al-mar'u min akhihi. Amin'izao fotoana zao vao misy mandrokely, misy zavatra mandrokely raha anao miazakazaka mandeha makany, manampy azy anao, manome tanana azy anao, manome sosokevitra azy anao, manome hevitra azy anao. Yauma al-qiyama io tsy izy koa. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi. Ny olombelona tsirairay dia mitsoaka ny raha lany. Tsoanao raha lanao izay nitiavinao teto ambony tany, tsoanao raha lanao izay nakatavinao tena, anao za misoara anao tsy nanao soara, anao za mife Ramadan anao tsy mife Ramadan, anao za manao zaka tsara anao tsy nanao zaka tsara. Satria manina io
yura lampa balik mereka kayu. Dok saya zaman tenet zatang keret adinau. Fa Allah tena mo aminyanul qiyamah mifamtoka bana ruiti sul mahai. Sati saka zanyanul qiyamah izan. Sima sabata mula izan. Tika mula sima fatake awana tena fandan. Fan sum funsun meza na tika attack zau simanzani. Hifa mapatawa kasaad. Yen na dayaw sa fiateza sin fautana man samafa. Fatadidifa Allah jalla wa ala dia kulana nukata. Ni barabaran fi bibana mtika serai manda piala khafnaina mfatanullah kai dijanzani chulasa excuse amnamcho fautana na tono yu fanizaniza manuta kama taba simara mbeba kama Allah subhanahu wa ta'ala fatafa Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ilaytina bila kila kainina fatadidu whatever fansazi Allah dia sazi zifara zima izbaika arzani wita rotarata amrovina rifaino tsangana iwana jini ka zefi turun fulana Ramadan va vulbella no zenu ni tande mano satia va vulbella no rahuta kana no za katara no va vulbella no kwa rahuta kana no za katara no lakini fulana Ramadan satia fi ni wala wala tinfana tatara fi zana Ramadan nefan za katton sin za wata sayda tarata sin fanara ka kun am za wata zaina akungan Allah nandida fi za baba ni fulana Ramadan yu ali fasamara na tisot zani waneula izai weekend Allah nififiez na zetu mizriwa aliyekuna vita na nataya kanzan fifiez baba zani inshallah wailul luza kusa luza lilmuftirin amzoftuna zomo tapin islamu no simara simanin fa sifakatwa fikumina bemukundua nefa adin fa yanot to kumfatano família na futnelo ra yanot to kumfatano refatungan fa fatesa na nodia yelo fa kamandawi tia nati iza mtika fa kamandan zani iza mtika mafata na zarata za isora pitu timismalala izani kazawata tsfanta to dia umam ba fa no fa yitamzani dia awnatini fa ala la tantera kayano insha Allah ka fakta lema na yani artiki maptanda na yikuwa yuna matika pini islam izeminia simana tatera kafifieza izeminia manapa kamfuna na Ramadhani ali dinida simfa momenti fadia evere fawe mano zetina tawiz met mano zetina watono fa nzawata lita nisfarani amtifiana na mutani di chers frères et sœurs en islam le mois de Ramadan je tiendrai témoin de nos actes effectués durant ce mois, que ce soit en bien ou en mal. Quand Yawm al-Qiyamah, le jour où on se mettra debout devant Azza wa Jalla, devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça sera donc une fête pour ceux qui ont la crainte d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, une fête heureuse qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala va accorder pour ceux qui ont eu la crainte d'Allah Jalla wa Ala durant ce mois, pas tout simplement pendant le Ramadan, mais simplement le mois de Ramadan nous apprend à être ou comment atteindre la piété, comment atteindre la crainte d'Allah Jalla wa Ala. C'est dans le Ramadan, c'est dans ce mois béni, Inch'Allah, chers frères et sœurs, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande d'atteindre cette grade, d'atteindre la crainte d'Allah Jalla wa Ala et de la piété, Inch'Allah. Et sinon, ce sera une fête heureux pour ceux qui ont eu la crainte d'Allah Subhanahu wa Ta'ala par rapport aux jeunes et à la soumission qu'ils ont accomplie pendant le mois de Ramadan. Et malheur à ceux qui ont renié et délaissé le jeûne du mois de Ramadan, et ceci volontairement et délibérément. Et c'est dans ce mois de Ramadan, chers frères et sœurs, qu'un musulman purifie son cœur et purifie son âme tout simplement pour atteindre la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit oh vous qui avez cru en Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le siyam, c'est-à-dire le jour du mois de Ramadan, comme il a prescrit à ceux d'avant vous, afin que nous atteindrons la piété. Vous le Ramadan, Allah si ala babisa ndia, vous le Ramadan, j'ai intini pin Islam, mana ditantera kanifun, mana ditantera kanifanai, amana wawal zan futu na izani.
satria fotoana anankiray zay tsika manavoatanteraka ny fitondanteatsika, manavoatanteraka ny fihetsika zay ataotsika, manavoatanteraka ny zavatra zay avoakany vavantsika io. Satria tadidio fa Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandidina ty fifihazam-bava ity dia tsy nodidiny ho lasa zavatra mahazatra na ho fampijaliana fotsiny na hoe zavatra anankiray hoe ampitra fahasahirananao atsika, fa Allah izy teny la'allakum tattaqun, angamba engany mba ho tratranareo zany hoe ahoana marina ny olona tena hoe votokonona izany, ahoana marina ny olona zay hoe manana fatahonana an Allah subhanahu wa ta'ala izany. Allah jalla wa ala a'adda lis-sa'imina janna wa khassa lahum fiha baban yusammihi ar-rayyan. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, on va voir maintenant les spécificités du mois de Ramadan. La première chose qu'on va voir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les jeûneurs le paradis et leur fera y entrer par la porte appelée Ar-Rayyan. Nous avons entendu une thématique à dire Allah subhanahu wa ta'ala mamsiwatika ni mazava de beti fifia za tikati dina nukan Allah fara na krainita wanatin paradisa antunawe Ar-Rayyan yuni diratika pin yuni diratika panakadereka fifia za narita sinismi tamura tunanfe kalora nfefetan sidiranu nfefe yo yumi ne diranu nfe maru ulmatawa tamani wanatin paradisa fifia za yu yumi tanba yumi tabarabara tunawe Ar-Rayyan ka Allah nanuma na watika tibitanis nanuma na paradisa watika fambula numani yankuwa vara na ana krai izay diratika reta panakadereka fifia za mbava inshallah في رمضان. شهر تسعد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. يفند ساتكتيوا ففلنا نكايا إزاي وفتون الله سبحانه وتعالى يدفولي إبليس سنتال لنا دو فاتتا فتديو شياطين الإنس ولم بيتكفلنا شياطين الجن بتتسكى ماسن فاتتا فليتا تكمان دي ميانا كم تكرين تسكو فاتتا leo kwa fatana ndereni chivofatsa fitenena nazara chona tifandimia ndereni chivofatsa kono bana chinchina ulare chivofatsa fanano bana ratire chivofatsa nyakna mnao simpata tena nazema tunachikore mtem fawe tukni duv na tantera kazanya yufutike yiwa ari duv na tantera kanzaba tareta isai makasian batatika mbauntunga ivona na Ramadan sala wanatin vata na vovotia au wanatin sena vovoa alifua vovo yankua satia jirif tika faswa na min Allah tika sanani tena shaytan never shaytan eva vovata yini ndatika ngala klasi shaytan kwa Ramadan ila maana nafata wala nafuna zana tika insha Allah alifuna na karara kanisa tikatufa uskafi Allah subhanahu wa ta'ala barabarani paradisa al-udini idinda barabarani afbi وفيه ليلة خير من 1000 شهر. على لساني ما زفتين في رمضان دمس الله على كاي إذا سارة نيوتني أريف فلنا سبحان الله الله على كاي سارة نيوتني فلنا أتيكا تنتيكا فمناني جمتين تحرم ليلة القدر تدفن ليلة القدر إن زكاتك تيكا مطول لا تيكا متينو بكم داكو بكم جوز مطول مزيبكو زي ولا نتيجة في الإسلام لفنا لا يدفن من الوفنا لفن من الوفنا فرولا فينوميت من دا فرولا الله كمان منه على مكرمة فلان رمضان صار ميوتاني عارف فلان ينو ده مطول أتاني تانغنا نوركاتين سيدتانو أمني الله جتنين الله سبحانه وتعالى نيفا إن الكلمة من نتيجة بالحديث نتدر الإمام ابن ماجه رحمه الله فيوعى يفلين من حرمها فقد حرم الخير كله يزاولا فوالا تعازو نيفال سوسنتم تسوى ونتني وعليو ديولا مكريز ماتيان فتانتيركا تينو بنوني سنولا ماتيان كيزاني مسا بواسا تينو ميتا ينوني سنولا ماتيان كيزاني Et dans ce mois de Ramadan, chers frères et sœurs, il existe une nuit qui vaut mieux et qui est meilleure plus que 1000 mois. 1000 mois, pas 2 mois, pas 3 mois, 1000 mois. Qui que ce soit n'ayant pas obtenu le bienfait de cette nuit, courira certainement dans la perte.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans le mois de Ramadan, il y aura une nuit qui vaut mieux, qui est meilleure que 1000 mois, alors que nous, on dort. On ne peut même pas faire 2 rakats pour chercher Laylatul Qadr. Alors que Laylatul Qadr, celui qui n'a pas obtenu les bienfaits de cette nuit, il sera parmi les perdants, chers frères et sœurs. Et on nous a demandé de demander ou bien de voir cette nuit pour pouvoir avoir les bienfaits de cette nuit, Inch'Allah. ولله في منتقى من النار وذلك في كل ليلة من رمضان ويغفر للصائمين. Ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala sauvera chaque croyante du feu de l'enfer, et cela se fait chaque nuit du mois de Ramadan. Et Allah Jalla wa Ala aussi effacera tous les péchés, tous les péchés que nous avons commis avant le mois de Ramadan. Allah nous a donné ce mois pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous tolérer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande même pas pardon à Allah Jalla wa Ala. Mais quand on a Ramadan, les gars, c'est la vie. À Jalaïs, ça dit يسكنيان لزان الله سبحانه وتعالى ما نافتا لله فيه أتكا من النار يسكنيان لزان الله ما نافتا زهول إفا بسورة ما إفا تكونوانا مزان أفبيزان نفا فوكة نفا مبونوا فوكة في ببانوا فانغتانوا إبيتا كم الله ديا يانو لسا فوافتا مزان أفبيزان تبتان زان فيانو بانتاتنا كان في فيزنا Allah subhanahu wa ta'ala nimenofa gilka vyami izamu numamela yelka fati Allah ka is Allah famtena gamela yelka no yano netsi la zan famela gilka zan sai ko mila paradisa tak ni ne lone fana famela gilka Allah si la ino si sirajno wali wa khalu fam saima atab inda Allah min rahmis amara maskanas deni fufumbava nula pifia na krai matete mapamtika para kififia deni mlake karabu masisi babanozani misufuna babanozani pamnani zote la kharufa msaim ni fufuma nzaba tamvoka wanatini vava nula pifea na kai atia bi inda Allah manchala lafta sara lafta yotelina rahmis zame fufuna zaba tamakra mis awanatin janna insha Allah. Et le mort qui sort de la bouche d'un jeune est meilleur auprès d'Allah Jalla wa Ala que l'odeur de ce qu'on appelle al-misk. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله الذي اختار للخيرات أوقاتا وأياما وأشهد لا إله إلا الله كتب المغفرة لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله للناس إماما صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ما ذكره الذاكرون قعودا وقياما. ثم أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وزكوا أعمالكم وأقوالكم في شهر صيامكم بالصدق والإخلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب القائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. Chers frères et sœurs, selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rubba sa'im, un jeûneur peut accomplir le jeûne durant le mois de Ramadan, mais qui n'aura rien du tout sur le jeûne qu'il a accompli, si ce n'est pas d'avoir faim et d'avoir soif, parce qu'il n'a pas retenu la leçon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a prescrit le jeûne de Ramadan, il nous a dit la'allakum tattaqoun, alors que celui qui jeûne n'a pas atteint la piété, n'a pas atteint la crainte d'Allah. C'est pour ça qu'il est en train d'insulter les gens, d'insulter les musulmans, et ça durant le mois de Ramadan. Donc c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam nous prévient déjà.
Peut-être on peut voir quelqu'un qui jeûne dans le mois de Ramadan, mais qui n'aura rien du tout. Si ce n'est pas la faim et la soif tout simplement. Et nous avons aussi, il y a parmi nous qui va accomplir la salat al-tarawih. Mais seulement, il n'aura rien du tout aussi par rapport à la prière qu'il accomplit. Parce que non seulement peut-être qu'il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en faisant la prière aussi, peut-être qu'il est en train de déranger les musulmans qui sont en train d'accomplir la prière. Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs, qu'il faut faire très attention sur le jeûne et aussi sur la prière qu'on est en train d'accomplir durant le mois de Ramadan. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي مقترن استسادت ستيا زي ما تبع الله جل وعلا من حديث القدس ما كازم تبع كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا ما تبع الله جل وعلا من حديث القدس متين فليصل الجارية إذا تنتراني ترانكني آدم أنزلك آدم ديوازا بقوة فانتوانا مزلنا سيزان إلا صوم أفتن في فيزنا يان فإنه لي زان في فيزنا زان دي نتومنا تنزا إذا في فيزنا زان دي وانا ويوزا الله جل وعلا وأنا أجزي به أرزاق ما ماليان زان كانوا يزان ميتانيما سودايا نوم يتكت فنونا تن في فيزنا نفنو فتونا تن في فيزنا نتكت نفهم في نفنو فتن في mila kandematika pin islam tsara izan kasema tunan pamnane et mamtanatika met misulam fe uzis pamnan sallallahu alaihi wasallam nefa simis zawata azna mzan fi fiezna zeton janya afat sini anwana na sini fangadai tanzania mage zameni siniata tin sutu niata tin sadafu nefa simis valswa azna nefa tadidu faman sama ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. إزالة عوزنا زي الغفران من الله. C'est ça l'objectif d'être pardonné par Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour ça qu'on jeûne. Et en jeûnant, nous avons espoir en récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous serons récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'effort que nous sommes en train de fournir, tout simplement de jeûner et aussi de se lever la nuit pour accomplir la prière de Tarawih. إذا زوجت زي ما كلمة سيدي متمسوا لقوانا تنسانا لي زمان نتاني شو أنا بدرك صلاة التراويح نتي شو أنا بدرك قيام الليل ليفن في تسانغانا ليمن الله ديت مثل الله سبحانه وتعالى إزانا آفتي إستوتنا نفتا ترماسو أرينا زوجت عزنا ففق أرينا معتنا فتي فلان فلاني ننفل سوا choisir Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui se lève la nuit pour accomplir aussi la prière de Tarawih ou Qiyamul Layl, mais ne sera pas récompensé par Allah, et il n'aura par Allah subhanahu wa ta'ala que la fatigue de rester éveillé durant toute la nuit. Donc, il faut faire très attention, chers frères et sœurs en islam. Pour terminer, Inch'Allah, notre khutbah à titre de rappel, Inch'Allah, ce dimanche, il y aura une conférence sur le thème les lois relatives aux jeunes. Les lois relatives aux jeunes. C'est très important pour nous en tant que musulmans et pour nous qui va accueillir ce mois de Ramadan d'assister parce que peut-être que vous avez plein de questions, vous avez plein de choses à demander. Et là, on vous a donné une occasion, on vous a donné un moment pour vous répondre et aussi d'amener des explications afin de faciliter pour nous le jeûne du mois de Ramadan. Et ce sera dans cette masjid, Inch'Allah, Masjid Abu Bakr à Siddiq, à partir de l'heure. Donc nous invitons tous les musulmans et musulmanes à y assister, Inch'Allah. Et aussi, n'oubliez pas notre rendez-vous en bande. On essaie de ne plus parler sur le khutbah, parce que nous voulons que tout un chacun de nous retienne des leçons par rapport à la khutbah qu'on est en train de faire. Mais seulement c'est quelque chose à ne pas oublier. C'est quelque chose à ne pas rater. Parce que si nous, on avait l'initiative d'organiser cette réunion en base, c'est pour nous les musulmans. Parce que par rapport à ce qu'on vit ici dans notre société, on voit que nous les musulmans, on n'est pas considérés dans notre société. Et donc là, c'est une manière pour nous les musulmans de démontrer aux autres que voilà, nous les musulmans, on existe ici à Madagascar. Que nous musulmans, on est nombreux ici à Madagascar. Et que nous musulmans, on peut faire quelque chose ici à Madagascar. Et nous, on nous a
ou bien on vous a donné rendez-vous, Inch'Allah, à Manza, le 21, 22, 23. On essaye de parler plus calmement maintenant, pour qu'on puisse comprendre. Quel est l'objectif de Amanza? Pourquoi on a besoin d'Amanza? On vous a expliqué ça depuis des mois. Donc maintenant, chers frères et sœurs, il y a des frères qui sont là, qui sont en train d'inscrire votre nom. Et là aussi, nous, on a essayé aussi d'organiser les voitures pour se déplacer à Manza. Essaye d'écrire votre nom et aussi de réserver votre place, Inch'Allah. Mais sachez que, quelles que soient les dépenses pour Allah, peu importe les dépenses qu'on est en train de dépenser pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner plus qu'on a dépensé, chers frères et sœurs. Mais seulement, il faut avoir l'imam. Il faut avoir l'imam en Allah. Que nous, on va dépenser 250 000 francs pour aller à Manza, Allah va nous donner 1 milliard. C'est pas impossible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, lorsqu'il veut faire quelque chose, il dit tout simplement quoi? Cool, fayakun. Pas comme nous. Pas comme nous, on réfléchit, on se demande. Mais Allah, lorsqu'il veut faire quelque chose, il dit tout simplement cool, fayakun. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas la crainte d'être faillite, chers frères et sœurs. Mais ce que nous allons dépenser pour Allah va nous donner la meilleure, plus qu'on a pu dépenser pour les Inch'Allah. Donc notre rendez-vous, n'oublie pas, juste après le Ramadan, on invite tous les musulmans de Madagascar d'aller assister, Inch'Allah. Et aussi, comme vous voyez, il y a le compte de la communauté musulmane qui est ouverte. Donc on incite aussi les frères et sœurs aussi à participer à l'iftar, parce que comme on a dit tout à l'heure, le Ramadan approche. Et il y a le compte qui est disponible pour nous tous, pour celui qui veut faire le virement, pour celui qui veut verser quelque chose. Pour l'iftar, le compte de la communauté est sur le tableau, Inch'Allah. Et aussi, il y a différentes caisses qui sont en bas. Il y a la caisse iftar aussi. Essayez de participer. N'hésitez pas à participer, parce que sachez que peut-être quelque chose que vous allez faire aujourd'hui, nous allons le regretter demain, de ne pas avoir pu l'accomplir. Nous avons le temps actuellement, alhamdoulilah. Nous avons la santé, alhamdoulilah. Nous avons quelque chose dans notre poche, alhamdoulilah. Essayez de déposer pour Allah, Jalla wa ala. Et concernant aussi notre imam pour la salat de Tarawih, actuellement, on a tout préparé, Inch'Allah. Et Inch'Allah, nous espérons que cette année soit Ramadan qui est différent de ceux de l'année dernière, Inch'Allah. Et on vous invite tous à participer à des activités de la masjid, Inch'Allah. Amara masika al-khutbah dia, université tension isahay kaskanzani ambanza izani. Satria olona vao mahita anay dia efa miteny ambanja foana. Efa tsisy resaka tsona ankoatrany ambanja. Ny anay dia tsotra. Ny ambanja dia ho avy ny finoana Islam. Ny ambanja dia anangatana ny voninay ny finoana Islam. Ambanja ametahana rafitra izay hiaterany zafy sy taranaka faramandiny. Fa raha izao Islam isa Madagasikara zao mitenenina miara-mahita atsika angamba fa hoe aiza ho aiza ny finoana Islam eto Madagasikara izany. Nanao satroka azy ianao ndraindray mipitraboro mihina. Nanao an'ity ary ianao ndraindray matahotra. Mandeha amin'ny lalana ianao tsisy olona tsy mijery anao. Dia iny ianao fa mahita an'iny dia lasa menatra anao manao joba. Menatra anao manao satroka. Menatra anao mampiseho fiaina ny hoe ny mampino Islamanao. Tonga fotoana ny raha sy anabavisany. Ela loatra zay. Tonga ny fotoana izay ampiakatritsika an'ity finoana Islam ity. Mila satsika ampiakatra voninahitra an'ity finoana Islam ity. Mila sa ianao fa hoe ty zampino Islam. Samy joro zampino Islam. Manana vaholana zampino Islam. Manana ny fanalahity zampino Islam. Anananao ne zany fa tsy ampiasainao. Anananao zany fa tsy ampisehoanao amin'ny hafa. Any ka ny hafa raha fa manakiana fotsiny. Ny fahafantaran'olona finoana Islam dia finoana maherseta, finoana mampiolory, finoana tsy haiko tsony fanaratsina zay tany hafa. Nefa ianao manao an'izany rehetrarehetra izany, tsy mba miaro mihitsy ny finoana Islam. Ka izahay nametraka an'io ambanja io tsy nenay, fa ny atsika mpino Islam rehetra eto Madagasikara io. Satria moa rehefa hiverina mitoerana ny finoana Islam eto Madagasikara, angany anaran'olona no teneny, angany fikambanana no teneny. Tsika rehetra mpino Islam no anaran'izany. Ka raha miakatra voninahitra ny finoana Islam, tsika mpino Islam rehetra eto Madagasikara. Ka fotoanatsika Inch'Allah aorian'ny volana Ramadany 21, 22, 23 juin Inch'Allah. Aiza anamanja ao ambany ao efa vonany tike enao sisa no anasana.
efa vonainy koa fikarakarana tôbila enao sisan-dasana place petranao efa nomanine koa enao sisan-dasana sakafo aminao efa nomanine koa enao sisan-dasana toerana ipetranao efa nomaninay enao sisan-dasana toerana torinao ay zay tadivady koa anao koa any inshallah koa efa nomaninao anao koa sao dia zay tonga anao amdevan koa inshallah dia manaraka an'izany amin'ny farany dia hoisy conférence anaty inshallah dimanche mahakasika ny lalàna mameny fifihezana antsika Ramadan efa akaiky dia nahita zany zay fa tokony hoisy fampianarana tokony misy fanazavana zany mahakasika ny lalàna mameny fifihezana zay ka atao masjid zao dimanche amin'ny manomboka amin'ny 7 maraina zany ka ahitana antsika rehetrarehetra zany tokony satria mety misy fanontaniana manitikitika anao zany any aminao any. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا بلدا امنا مطمئنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المأمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من علينا بحسن الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. استقيموا الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل
من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.